mu mutima wawe ni kibazo uzasarura ikiriya munsi. Ulio na chuki moyoni mwako ni shida kwako. Unafikiri utavuna nini? Ndakugiye kushinga hagati. Nakwambia shimikeni mti hapo. Kambamo. Wewe kwenye maneno. Wao ungenda kichara kare mitego hakuja akavuga akambika abandi kabakwiye. Wewe unaenda unavalisha watu ngozi zisizowaenea. Ijambo linatubwiye ngo umufukani waraguye. Tunashimwe. Yesu nashimwe. Haleluya. Tunaanza kushima data mwisho. Tuanza shukrani zetu zimfikie Mwenyezi Mungu wa mbinguni. Watu wengine twese kwa tuli hano. Aliyekubali sote tupatikane mahali hapa. Kuko ni wabyemeye. Kwa yeye amependa. Iya batari wanje nawe twatura. Singekuwa yeye mimi na wewe hatungepatikana mahali hapa. Uwo mugabo mbabwira gira urukundo n'imbaraga. Huyo mume ninayowaambia ana nguvu na upendo. Ni utulinda kumanywa na nijoro. Ni yeye anatulinda usiku na mchana. Ni wewe kuzamura icyubahiro n'amashimwe. Ni yeye twainulia heshima na shukrani kwake. Ese mu mutima wawe birimo hari? Je, kwa roho yako na yangu viko ndani? Ibyo ngubwira urabyemera? Ninayokuambia wakubaliana nayo? Kuko hari abantu bagenda ku isi. Kuna watu hutembea kwa dunia hii bakagenda uko biboneye bitewe n'imbaraga bari kwiyumva mu mibiri yabo. Na hutembea vile wanavyotaka kufuatana na nguvu wanazo kwa miili zao. Ariko bakibagirwa uwozi bahaye. Na wanasahau yule anayewapatia nguvu hizo. Bakibagirwa uri yuko barinda kumanywa na nijoro mu nzira bacamo. Wanasahau yule anayewalinda usiku na mchana kwa njia wanazozipitia. Reka mubwire ngo ukugenda ni data wo mu ijuru kurinda. Nikwambie vile unavyotembea ni Mwenyezi Mungu anayekulinda. Ushumuha kumanywa na nijoro. Yastahili mheshimu usiku na mchana. Kuko ni ukurinze kandi no kugira neza kumanywa na nijoro. Ndiye kukulinda na kutendea makuu. Ndabashimira mwese mwaje. Nashukuru nyote mliofika kwa nyumba ya Baba. Abagabo, abadamu, abasore n'abakobwa. Baba, mama, vijana na wasichana. Ndabashimiye mwese Imana yabigisha. Nashukuru nyote Mwenyezi Mungu awabariki. Ndashimira n'abakozi b'Imana bangize icyizere. Nashukuru viongozi mlio nipa fursa hii. Bakaba banyemereye ko nahagarara ngavuga. Hiyo nikubalia nisimame niweze kunena nanyi. Imana yabigisha. Mwenyezi Mungu awabariki. Amazina ganje rero. Majina wanamuita kubashitsi batanzi nitwa Niyonzima Jonas. Akitambulisha kwa wageni wasimjua ni Niyonzima Jonas. Ni umugabo nubatse. Ni mume na mke. Data mu ijuru yabaye umudamu. Mungu amembariki na mwanamke na ameoa na mke. Atugirira neza duhana abana. Na akawapa uzao. Ishinga kandi abicyubahiro. Mungu ashukuriwe. Tudatinze rero kuko gucumura igihe. Bila kuchelewa kwa kuomba muda. Akakanya tugezemo nako kumva ijambo ry'Uwiteka Imana. Muda huu ni wa kusikia neno la Mungu. Ndakubwira mutegure umutima wawe utege ugutwi. Anasi mtaishe roho zenu na sikio liweze kusikia. Wumva ko Yesu akubwira. Usikie nini Yesu anakuambia. Kuko niwe mwami wacu niwe watuzaniye agakiza. Kwa yeye mfalme na ndiye ametupatia wokovu. Ninautuganiriza kumanywa na nijoro. Na ndiye kunongonera nasi usiku na mchana. Reka nje nawe. Acha mimi na wewe. Tumuhe tumve icyo ashaka kutubwira. Heshimu na tutege masikio kwa yale ametuandalia. Imana iguhigisha wumve gutegera amatwi ijambo ry'Uwiteka Imana. Mungu akubariki wewe uko tayari neno la Mungu. Reka twirukange rero. Acha twende mbio. Abasoma Ikinyarwanda neza. Wanajua kusoma lugha vizuri. Baradusomera. Tusomee vizuri. Baradusomera ijambo ry'Imana turasanga muri Yohana wa mbere igice cya 3 asome ko umurongo wa 15. Bwangu twihuse ufite igitabo twihute turasoma uko buri wese yamaze kwagera. Amina. God, yes. Umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi
kandi twese tuzi yuko nta mwicanyi ufite iki ubugingo buhoraho kuri we. Komeza. Imani wimenyesha. Kila anayemchukia ndugu yake ni muuaji, na kama mjuavyo, hakuna muuaji ambaye ana uzima wa milele ndani yake. Na tumeujua upendo kwa sababu Kristo alitoa maisha yake kwa ajili yetu, na sisi tunapaswa kuyatoa maisha yetu kwa ajili ya ndugu zetu. Amina. Tukubitirisha majima na mashi. Haleluya. Amen. Tekereza twese duteze amatwi. Na kile sote tumeweza kusikia. Kandi twese tuzi yuko Yesu ari we tuzali agakiza. Na tunajua kama Yesu ndiye alituletea wokovu. Kuko niwe waje ava mu ijuru. Ni yeye aliyetoka mbinguni. Yambara umubiri wawo ndutinya. Akavaa mwili huu. Kuko mwibuke ko yavuze ngo umutima urakunza ariko umubiri urwanga. Alisema ni roho inapenda kimwili unaogopa. Ariko yaje misiyo yari muzanye uko kugira ngo nje nawe tubona agakiza. Lakini kilichomleta ni ili mimi na wewe tupate wokovu. Uyu munsi rero nje nawe atubwiye ngo leo mimi na wewe anatuambia umwicanyi muuaji tuzi yuko nta bugingo agira muri we. hana uhai. Wao ndi wanga mwene se Yule amchukiaye nduguye ni umwicanyi nikijambo atubwiye. ni muuaji, ni neno la Mungu linalosema. Kandi uwo muntu wanga mwene se Na anayemchukia nduguye nta bugingo afite muri we. hana maisha ndani mwake. Kambabwira, Acha niwaambie, hari umuntu ugira ikibazo na mwene se, kuna yule anaweza kuwa na shida na ndugu yake, akiremera inama mu mutima wiwe, anahisi moyoni mwake, akavuga ati nubwo nzigira muvugisha, sitaongea naye hata siku moja. nta n'umunsi na bumwe Hata siku moja hii. aho nzavugina nawe azaja caho nanje cyo. Kwenye tunakuwa nakutania, mimi napita naye tunapishana mjini. Kandi niwe nuza mu masengesho, Na ikiwa ni kutania hata katika maombi, tuzaririmba igihimano cy'umwuga ngo tuzaja mu ijuru kureba Mariyo. sisi kuimba tutaingia mbinguni kuona walio mbinguni. Si wewe uko wabikie mugenzi wawe zika mutima wawe. Sasa wewe mbona una kinyongo na una uadui ndani mwako kwa rafiki yako? Mu ijuru uzaja kureba Mariyo gusa. Mbinguni utaenda kuona walio huko namna gani? Inzira ikujanye uzayivana he? Njia ikupelekayo mbinguni utaitoa wapi? Sobanukirwa neza gutya. Sobanukirwa neza gutya. Tambua vizuri hivi. Inzira izakujana mu ijuru ni mwende so muturanye. Njia itakayokupeleka mbinguni ni yule jirani mnayekaa pamoja. Inzira izakujana mu ijuru Njia ambayo itakuchukua mbinguni uzayibona ko musengana. utaiona kwa yule mnayeomba pamoja. Nimwicara ku ntebe imwe Mkikaa kwa kiti kimoja, kandi umubiki inzika we ntabizi ariko Yesu ari kuyireba. sasa wewe una ubaya ndani mwako kwa yeye, na Mungu anajua, yeye hajui kama unamchukia. Kandi kucumwe runajura byingi igitutu riratembye. Sasa unajaa na chuki, lakini unaimba na unaleta jasho. Urukuruhiki. Sasa unachukia, unatokea nini? Urukuruhiki. Kwa nini unajichosha? Kurukuruhiki ibyo bigatemba. Unaimba, unacheza, joto linakukatika. Kandi ubikire mwene sinzika waravuze ngo sinzegera muramuza nawe tuzahurira kubera kakabazo twagira. Na wewe chuki ndani mwako, utaki hata usalimie ndugu yako, unasema sitamsalimia hata siku. Kandi urashobora kuyigisimba reka ntiwareba. Na hapo unacheza, unaonesha nguvu ya hatari ya kucheza. Urukuruhiki. Unatokea nini? Ni ikibazo Swali kwako na mimi. cyuri kubazo. Swali kwako. Urukuruhiki koko. Unatokea nini kweli? Itutu rirakwishe. Chuto linakukatika. Wasimbutse urukurenge ibirere. Umeruka wangani. Kandi yanze kurayifite mwene so iyo umubonye aravuga ngo umutima uti ukamufata ngari. Chuki kinakujaa moyoni, ukiona ndugu yako unaona Kandi urajura by'inyefe. kuja kwenu naimba. Nitusohoka bamwe baragenda bari kuvuga batari ko runaka zimusimbuka we. Na tukitoka wenda mmoja watakutapa fulani anajua kuruka.
ntashukuruhira hapo Mungu yeye mtazama vile unachokea wa musuria mugabo uzaduhemba ule muziki ile ule mume ambaye atatupatia azaza hagarare kugica ari kuvuga ngo wanduye nagumye yandu wera nagumye yere atasema yule mtakatifu endelee kwa mtakatifu na yule si wangu anachafuka endelee atoke machoni mwangu uzasarura ikiwa urukubikizika sasa utavuna nini ukiwa na chuki kama hiyo haleluya amen haleluya amen ufite inzika mu mutima wawe ni ikibazo uzasarura ikiwa Mungu ulio na chuki moyoni mwako ni shida kwako unafikiri utavuna nini ndakugiye gushinga hagati nakwambia shimikeni mtu hapo kandi kusera ijambo acha nakumbusha kuna nasomye rirambwira ngo alilolisema nikamwambia ni ufashe ituro ryawe ugiye gutura ikiwa una zawadi yako unaenda itoa hakaba hari mugenzi wawe ufitanye ikibazo na unatambua kuna rafiki yako mwanaye tatizo subira inyuma gatoya mbere yo gutura umanze muzuzanye musaba imbabazi uruzana ituro ryawe neno linasema fikiria urudie nyuma kidogo mumalizane kwanza ndipo uweze kuleta sadaka yako toleo niho rizembere imbere y'Imana na hapo litakubaliwa mbele ya Mwenyezi Mungu ariko nuza kuritura ugucira mwene si urubanza lakini utakapoleta hiyo zawadi kwa Mungu na unahukumu mwenzako rizaba nka wa mugabo Gahini wishe mwene itakuwa kama yule Kain aliyemuua nduguye ituro rye ryaremewe nafikiri sadaka yake imekubaliwa Yesu ashimwe amen ituro rya Kaini ryaremewe nafikiri sadaka ya Kaini imekubaliwa nawe uyu munsi umwuka wera yantumye ngo nkubwire ngo niba ubika inzika mu mutima wawe Roho Mtakatifu yivaneho kumwambia ikiwa una chuki ndani moyoni mwako ondoa numara kuvana hiyo nzika ukishatoa hiyo chuki niho uzabyina bwemere ndipo utacheza na ukubaliwe mbele za Mwenyezi Mungu kandi uzabona ibihembo na utapata zawadi kubwa kwa Mungu ariko nugumya kubyinira kw'ico gisebe lakini ukiendelea kuimba kwenye kidonda kile data wo mwijuru ijambo rye riratubwiye ngo nta juru uteze neno la Mungu linatuambia hivi mbingu si yako nta n'ubugingo ugira nta n'ubugingo ufite ujya mu mutima wawe uhai hautaupata mwani mwako haleluya amen haleluya amen uyu munsi ubivaneho leo onyo kwako na shauri kwako toa niko ijambo rimbwiye ni neno linalosema kandi nawe ufite amatwi wumvishe na wewe ulio na masikio usikie uyu munsi agakiza twamaze kwakira Yesu yatuzaniye leo ile okovu Yesu aliyetupatia ntarakira ikintu si ya mchezo ntari kakandi ko kuba nijoro cyangwa ejo bundi wagiye sinzi ibyo wari urimo si hiyo unapokumbuka jana usiku mambo nilikuwa nafanya kandi ko cyumweru urashuje kubyina kumbe sasa siku ya Mungu nitapatikana kanisani niweze kucheza ukubise n'ikote ryawe unavaa koti yako mzuri sana riraboneka bisa washizeho ipasi unapendeza lina melameto umenyosha kandi ejo hashize sinzi ibyo wakoze data wo mwijuru yabirebye kumbe jana mambo uliyofanya wewe unajua haijulikana lakini Mungu amejua yeye ameona ariko uraje mu rusengero ubyinye igisirimba sasa kanisani wewe utacheza bivuze iki byo gukora maana gani unayoyafanya urukuruhira iki unachukia Yesu ashimwe Yesu asifiwe Yesu ashimwe Bwana Yesu asifiwe agakiza Yesu yatuzaniye ntaragatoyo wokovu aliyotuletea baba wetu si ya mchezo dusobanukirwe neza tumenye ngo Yesu dushaka hiki tutambue vema nini Yesu anataka kwetu nitumara kubimenya tutakapojua twe kubikandagira tusikanyange tubyubake mu mitima iwe inajengwa ndani ya roho zetu biriya bisa n'ibibi byose byibuke yale aliyo mabaya yote tuhamishe moyoni mwetu umuco Yesu yaduhaye ari we wicara tumwimike muri twe nuru aliyepatia Yesu Kristo ndio ikae kwa mioyo yetu umuco n'umwijima sindatura je nafikiria nuru na giza yaambatana ijambo rirakubwiye ngo vanaho umwijima umuco wicare neno linatuambia ondoa giza nuru ikae ndani ya moyo wako niko Mwuka wera tuganije uyu munsi Mtakatifu ndiye anatuongelesha leo ndakubwiye ngo uyu munsi wihane nakusihi leo tubu
wewe ubikizika, wewe uliye na chuki, ukanga mwene sio ukavuga uti sinza ngira muramutsa mubere wewe, wewe unachukia rafiki yako ama ndugu yako, sitamsalimia tena, urukuruhira ubusaka kurahimbereza Imana, na kuahidi mbele za Mwenyezi Mungu unataka nigisirimbo rukubyina nta tubikumari, na hiyo mchezo unayocheza hapa mbele ya kusirimba na ryajwi ry'urukuzamura riri gupfubusa, na sauti unayoinua ni bure mbele za Mwenyezi Mungu. vana hivi Toa hiyo, kunda buri wese, penda kila yoyote, we kurobanura ku butoni, acha kubaua. Yesu azakwemera, Na Yesu atakubali, atakuitika. nikisha mrengeje nawe umunsi, Neno linalosema kwako na mimi leo siku ya leo. Yesu akugirire neza. Yesu akubariki leo. Katuzamuke hano mu migani ibice bihutangiye kurangiza, Anaenda haraka, ni karibu kumaliza. ibice Mezali 10 tusome ku murongo w'8. Twihuse bwangu turasoma buri wese yamaze kwanya, utega amatwi wumve, ntabwo ndakumvira nanjye ndikumva ibyanje, wumve ibyawe nawe. Mezali 10 Igice cya 10 ku murongo w'8. Tawahoje gasomera. Yesaya igice cya 10 murongo wa 8. Mezali 10:8 anasema hivi: mtu mwenye moyo wa hekima atakubali mafundisho, lakini mwenye kuzungumza maneno ya ujinga atakanyagiwa chini. Kadusome mu izina rya Yesu. Umunyabwenge mu mutima yemera amategeko, ariko umunyamagambo azaba. Ugenda atunganye abagenda akomeye, ariko uyobya inzira ze azamenyekana. Avuze umunyabwenge mu mutima yemera amategeko, ariko umupfu w'umunyamagambo azagwa. Umunyabwenge mu umupfu w'umunyamagambo azagwa. Umunyabwenge mu mutima yemera amategeko. umunyabwenge mu mutima yemera amategeko. Komeza hepfo. Umunyabwenge mu mutima yemera amategeko, ariko umupfu w'umunyamagambo azagwa. Haleluya. Ugenda atunganye aba agenda akomeye. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ngo umunyabwenge mu mutima, Mwenye akili rohoni mwake, mwenye msanda ni mwake, yubaha amategeko, uheshimu sheria. ariko umupfu w'umunyamagambo ngagira ute? Azagwa. Mbavu mwenye maneno azagwa. ataanguka. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Ngo umunyabwenge mu mutima we yubaha amategeko, Mwenye hekima moyoni mwake uheshimu sheria. kandi umupfu w'umunyamagambo ngazagwa. Mbavu mwenye maneno ataanguka, yana atakanyagwa. Mwenye kukosa. Abanyarugambo muraguye tu. Mwenye maneno makali nyinyi mnaanguka. Babandi bagenda bakarema amagambo hirya ho nazi muraguye. Wale mnatembea na maneno sehemu sijui. Kazi yenu. Ijambo liravuze ngo muraguye. Neno linasema mnaanguka. Nta gakiza mufite muri mwe, Hamuna wokovu ndani mwenu. nta n'akarimo namba. Hamuna hata hii kidogo. Si ijambo ribivuze rukanye. Neno linalosema ni mimi nimeandika. Soma neza, soma neza, Tusomee vizuri. Tusomee. soma Mungu. Tusomee. Mezali 10 migani 10:8. Umunyabwenge mu mutima yemera amategeko, ariko umupfu w'umunyamagambo azagwa. Muvise Umesikia? umunyabwenge mu mutima, Mtu mwenye moyo wa hekima atakubali
ariko wundi w'umunyamagambo ntakigarataha. Mjinga mpumbavu akaenda hivyo. Nagereriya hirya Remagandi. Akifika huko mengine nta n'ubwaraganiza bene seti uza amagambo twumvisha bwari meza. Na hata hiyo kuonya wenzake maneno tuliyofundishwa ni mazuri. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo tugomba kwifata gutya. Ili aseme neno la Mungu linatuonya tushikamate mambo hivi. Ahubwo nagereriya turabizi Jonas yewe ibyo. Yeye kufika huko sasa mbona yake ni Jonas alifanya leo ndani ya kanisa. Agenda kule Magandi gatabonye. Ataenda unganisha maneno mengine na yale haya kutoka. Ijambo linatubwiye ngo ni umupfu. Neno la Mungu ndilo linalosema kandi ngo yarabuye. Ni mjinga. Sikia mwalimu. Ameanguka. Wa munyarugambo. Wewe kwenye maneno. Wa ungenda kichara kare mitego hakunya akavuga akambika abandi tabakwiye. Wewe unaenda unavalisha watu ngozi zisizowaenea. Ijambo linatubwiye ngo umupfu kandi warabuye. Neno la Mungu linatuambia wewe ni mjinga na umeanguka. Warabuye kera. Wewe tayari ushakaanguka. Ukabyina gutya kandi iriya n'iby'urugamba rwarera. Unajua byinere kitutu yabuye ariko ijambo linavuze ngo umupfu. Warabuye kera. Neno la Mungu ndilo linakwambia ulivyo mpumbavu. Nikisha kulifuza ndio hivi vyanje. Wafuye je? Mimi siunganishe kitu hapa kuleta ni Biblia. Kandi umupfu kandi warabuye. Wewe mbavu ni mjinga na umeanguka. Kera. Zamani ulianguka. Utakanyaga. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Mubabali anaoni kuwatuka ni jambo libivuze. Zamani si endelee kuwatukana ni neno la Mungu. Ijambo linakuja magoro musindi kugenda ugatwara urugambo. Garukira. Neno la Mungu linakuonya ndugu yangu. Ni ushaka kugira ngo Yesu akweme. Garukira urugambo twara uneshi. Ishia pale rudi kwa Mungu. Kandi ni ugisema kwiko umupfuka. Kama wewe utaamua kuendelea kuwa mjinga mpumbavu, shauri yako. Uzabi guhembera naye. Atakaye kulipa yeye. Kandi twese turamuzi. Na sote tunamjua. Bila kureba. Kazi yako kuko akagozi k'ifeza nikamara gucika kagacika gukiri mu rwo rugambo. Ijambo liravuze ngo warabuye ntazoteze. Hiyo kamba ya fedha ikikatika. Wako litakuwa limeisha. Bizaba bishize. Yatakuwa limeisha. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Reka ntego twabone mwanya. Acha nisikamate muda mrefu. Umwuka wera yanganije ko nababwira ku magambo. Roho Mtakatifu ameniongoza ili niwaonye kwa maneno yake. Ariko ijambo ry'Imana rirakubwiye umunsi ngo hinduka. Neno la Mungu linakuonya badilika. Urugambo warurimo rureke. Maneno yaliyokuwa ndani achana nayo tangu leo. Inzika warubikira mwene suka vuga uti sinzigera mwamusa na rimwe muramuze. Hukumu moyoni mwako, ile chuku ndani mwako. Salimia mwenzako. Ramusa buri wese. Salimia kila yeyote. Hari abantu bibisi ibigambo bitari neza mu mitima yabo. Kuna wale wamekuwa na nia mbaya kwa mioyo zao. Agiranye na mwene si kibazo. Ana tatizo na mwenzake. Maza akavuga ngo agakiza ndakarambisa kuruhanga. Anaamua kutia chini na wokovu anasema anaachana nayo na nataka nipimane nayo. Ako gakiza kuvuze ngo ndakarambika maze wewe wokovu unasema unatia chini. Uzagatora buraryana. Utaokota siku gani? Ryari. Siku gani? Kandi kugenda na vitu navyotembea. Ukutambuka. Vitu navyoenda. Umva ni inzira za twese. Ni njia yetu sote. Uko tugenda. Vile tunavyotembea. Iyo tuja mu mirimo dukora. Tunapoenda kwa makazi zote ambazo tunazifanya. Wibuke neza ngo serekeye turi kugendana nayo. Kenya hapo tunachungwa. Urupfu tugendana na bisa ya leo. Na kifo tunatembea nacho sana muda wote. Izo nzika z'ubitsi. Sasa hiyo Mungu hiyo. Abo magambo gawe kugendana nabo bige. Ile chuki maneno mengi ndani mwako. Iseme nini? Sinzi yogusha. Sijui unaelekea wapi. Ariko niba wumvira amagambo y'Uwiteka Imana. Lakini ikawa unatii maneno ya Mwenyezi Mungu. Ukizwe muri byose maze data kwemera. Okeni katika yote na Roho Mtakatifu na Mungu akubali. Amagambo data yateguye ngo tuyavugane naye. Maneno Mwenyezi Mungu aliyeniwezesha kuongea nanyi ni haya. Ngijambo rimwe ku munyabwenge rikoze iki? Neno moja kwa mwenye hekima inatosha. Kandi ngo babwirwa benshi bakumva bene yo. Kwa lugha wanasema unaweza kuambia wengi lakini mwenye kujijua atajitambua. Uwumvishije neza kabagiye gukora
ukijambo kimana limubwire alisikia vizuri na anaenda kutenda vile neno la Mungu linamuonya, abarikiwe. Amen. Imani wajirire neza mwe muvishije jambo. Mwenyezi Mungu awabariki nyote mlisikia. Nitubigenza neza nuko gato mwisho shaka. Tutakayotenda kama vile baba yetu anataka, Ibihembo birahari. Zawadi ni kwetu. Ari bibi uzakora ibibi afite ibihembo. Na anayeamua kutenda mabaya, zawadi zake ziko. Nuzakora ibyiza afite ibihembo. Na atakayetenda mazuri, zawadi zake ziko. Ni inzira ibiri ziri imbere zacu. Njia mbili mbele zetu. Uhite Ni wewe kuamua gani unayolichukua. iyo uzaca muri ubizi. Utapitia njia gani katika zote mbili. Imani igohereze mwisho. Mwenyezi Mungu akubariki. Amen. Ndangirije ahangaha. Namalizia hapa. Reka baryumvishe mwese Imana ibahigisha. Acha nyote mlisikia neno hili, Mwenyezi Mungu awabariki. Mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Reka pastor dusenge. Msi pastor kutuombea. Mwami Yesu Mana y'inyambabazi, kenshi na kenshi iyo ijambo ryawe turutsindwa n'urubanza ko twambaye kamere z'abatata n'abamama. Ijambo ryawe tubwira ko iyo tuba bakiranutse ntabwo waje ku isi, ariko waje ku isi kuko twari abanyabyaha. Dufite amahirwe rero menshi kuko twamaze kwakira amaraso ya Kristo. Kuko ijambo ryawe tubwira ngo waje ku isi ngo kugira ngo uwizera wese atarimuka ubwawe ubugingo buhoraho. Rero tubabarire twese abavuze n'abatavuze, utubabarire ibyo tuvuga, ibyo dutekereza, ibyo twibwira. Nukuri cya cyose cyadutandukanya nawe kiveho, twejeshe amaraso yawe Mana kugira ngo tubashe kwibyaremwe bishya. Uzobukoze hereza umugisha utubwirije, yabwira ijambo ryiza Mana. Nukuri rifashe imitima yacu, reka buri wese agende abyibuka kuko nta jambo rigenda ubusa. Duhe kwitunganya kugeza imperuka.